kagira inkunga ngahe yavuge nuko none ga urebe nawe nkanje umwana w'umusore ungana gutya ngo umugore wanje ngo numurozi abonaga birapfuye ibyo kwica mama navuye ku kazi gutya ninjiye mu nzu namasanga mu kubisi ihama mu gutya ihama bamare bigenda namashika nanje mbanza kugwa nk'igihumura ndahwera akazama dagazwa akazamabura uko agira ahubwo naje ko novangiza ubwoba oya uragira ubwoba naramwiruka si umuntu w'imusozi ariko abantu bose bakama bambira ngo binteye icyakaye makuru ko numva nteye ubwoba abantu bose bakama bambira atari ko nuzana umukobwa wo kwa Rubaba atagira abana b'umutima agira abana bazubaka urugo agira abana bagira n'imitima myiza nubwo tugira ko numva ko ngontora wangutungana umutima wo kwihanganira mukeba yaragiye kera ganta muzongera muhurire he nawe ntaho muzohurira none ga ikingenza ndakikubwiraga umaze ngaho kunyibwira inzi yuko uri umwana wo kwa Rubaba ariko nta kindi hirya y'ico ngicyo sinzi amazina yawe nta makuru sinzi nimba udafite ubundi Muni ndi kurya avoka ko ndarya avoka n'ibiryo zari byuzuye mu wanje ko ndarya avoka ku musozi Imana ko ndarya avoka ku musozi Mana ibi bifite iherezo ryabyo kandi ndizera neza ko ejo ni heza ni kumuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ejo ni heza Aywe akere do bana itondo kinsanze mu guri n'amagara k'ishuri Mukecho aywe uracaryamye nawe mana we warwaye kandi nako ngira ngo uzuko untekera icyayi Mukecho ndimo kugenda ntanyoye icyayi nkama mbwira stomach kanyica aywe nanacereshwe cyane nakerewe nyabo ntihangana uzuko untekera icyayi ariko no ko buri mu guca nkuba yende warwaye rubaga impande ariko Mukecho mana we ukunzogira gute mana uyu mugore wawe nyabuna ihangane uzukwe urebe ko wontekera icyayi nyabuna ngende nkoze ku munwa kuko ndimo kugera mu kazi kuva umugore agiye kuva nyamutari twavuye muri uru rugo nukuri ndimukumva narabuze amahoro ndimukumva ntitukigira gute none nawe ngakwikozaho ngo ntacyo ushoboye none ngo rubaga impande gute kandi mama rubaga impande gute barakubwira ngo turirukana umugore barakubwira se ngo twebwe bizotworohera kweli umwana wo kwa Rubaba se we arica jewe ndimukubona nta nicyo arusha nyamutarutwa nuko nyine gusa mutahuje uratangiye reka mvuke nitegure ndacagiye muri duje se reka ngukupe mbanze nje muri dushe nyabo reka nze ariko mana we kuko ndacabashije koga mwidangiza ngire nakubyuka akakuranira we
naho n'imbeho yabaye nyinshi. Mwaramutse mukecuru. Mwaramutse. Aho ngo wasubiye kurwara. Inyana naraye ngwaye. Niya nani se niya hama yakugarutse. Ko ndumva none nimba rero ubaga impande. Ubaga impande? N'ikimambo camakizana. Kurumva ihaye ufatira ikikiriza hehe? Sinasinziriye. Tiwasinziriye? Sinasinziriye. Ariko mwana yanje. Ukuga kuragira ukuga nanye tibinyoroheye mama. Ndeba konto njana ko bitaro cangwe. Nimba ngorira umuti. Oya reka giranze nguheze bya binini baza bita mu nani. Paracetamol. Ya indi wacu bagaze bita paracetamol niyo hano baza bita Panado. Iyo nkiza. Ni ishinzwe kumara uburibwe ikabufata. Ikabufata. Kugira ngo ntibukomeze gukura mu mubiri hose. Hano hariho n'imbeho. Oya izimara n'imbeho. N'imbeho yabaye. Izimara n'imbeho izikandi ikikoti mu maraso. Muza n'ibindi birengeti. Ibi birengeti. Ibi birengeti umuntu azaryama mukamusa n'uryamye mu muriro. Ni kurumva ufite imbeho. Hari imbeho. Oya n'uburwa ibyo binini reka giranze. Ibyo binini biragira. Birakemura ico kibazo. Reka giranze banze guheza amazi ko ndihutaga amasaha y'akazi yageze. Kumana we. Iri mukuru nkamanura nkumbuye nyamutaruka. Se wa muti. Kumbuye inka. Na ubonye hasigaye ibinini bibishi. Mukuru mama, jewe bino bintu biri mukuba. Kama numva nubwo nyine nyamutarutwa yagukoreye ibintu bibi. Reka mashi kuvugira shitani. Nukuri biri mukuba nkaba numva ndamukumbuye kuko nta muntu utagira umumaro mama. Reka yari afite umumaro wo kunyica. Hari umumaro yari afite. Ukusaho ntidupfuye. Ukose yaragiye tubona amahoro nanone. Kubera ko uzuba umushango. Niki kimambo cyose n'inzara. Ikimambo cyose n'inzara none nzoza nkora mvuye mu kazi mama kurango nje biyabinyura. Uzoza usigutunganyije mwana. Sigutunganyije. None se wowe kuba wasigaye hano kandi waramwirukanye. Rega jewe iyo ataza kuba wowe gatsina ari kumwirukana. Ndagwaye. Akiri. None uko usanga ari zangaruka zayahama yagukubise. Mira amugotomera n'amazi. Amazi ukanga amazi akandi gakutamwa amazi nabyo gazogutera izindi ndwara dore. Aho tutuzunanirwa kutumwa dore. Koma. Ututuzunanirwa kutumwa ngo twice n'ikinini. Jewe ndabona bitazoroha. Turavugisha wa mwana. Uwe mwana kandi. Uriya mwana kwa Rubaba. Umwana wo kwa Rubaba? Turamuvugisha. Turavugana nawe. Uze turavugana. Uriya mwana ni muzima nyabuna. Ubuge niki se wako azonyembere? Kuri mu kwa musa nkaho mu Abi wabo ndabazi. Ndabazi cyane n'abantu bagira umutima n'abantu. Reka ngende turabivugana mvuye mu kazi. Reka ngende turabivugana. Tunafitanye rendezvous nawe ndetse yuko turi buje kubonana. Uragenda nta kintu ngiriye. None se reba kera amasaha ageze mama haraburi minute 9. Ngaho reka ngenda ahubwo nanjye ndebe nta mugati wari wasigaye. Tabizi. Simbizi. Kuko wazizahangana. Nanjye nikozeho niyo nihanganira nyamutaruka. Umvaga kandi. Si umwana wanje. Nta kintu uriya mwana yamutayo. Yaje ari ko nta kintu cyasize ari ntaye ku mwana wanje. Uri mu kugira gutya akabara muvuze. Yagira gutya akabara muvuze. Oya ibyo zose. Ntabwo nawe ntiyo komeza kumuvuga. Nabona uriya mwana ko hari abasahari kandi azongera no kumwibuka.
byose bizoshira nk'uko urugo umuntu akwirwanyiriza hamaze kubona no kurugwamo umuntu avuga rero nanjye nzoroha mbivamo uruba nk'untanya mutari kandi dukunda reka nirwana naho umukecuru we nsigaye mbona ibyo yakoze nawe ntabizi ku mwana we hasi kugenda birambiwe ariko mbona nanone umukobwa wo kwa rubavuze hano gusa ikibazo ni uko azoza nawe akaba ipepo kazarika kagenda kandi ntamwe bicaye inzira mubarazira n'ubwishigisha harasoma amakuru kandi icyayi se kidafite iburisho musa koma ni nabwo mukira ari kuri zo niho mukuru ukunyamu tarutwa yaje kubara hanga habe n'umureti narukwambye muri iki sindi ukunmukecuru mama nawe kumuzana mu kuri oto yaje kumsengera yataza kuba hanga nyamutarutwa kuzoga mukorera biraye mukorera sinari mbanye neza na nyamutarutwa none ndimo kuzinduka mpangayise inzara ihanjye hagenda mu kazi hagaruka inzara gusa iri we kiranjye nkaho ngifitiye ideni ubwoba mpora nshobora ku kazi bazoroha banyirukanaga nanone n'inzu tunanirwa no kuyishura n'ibi byo twatujya tunanirwa no kubibona ngaho uko namuhamagara rubaga impande umutwe w'imbeho nzobivamo ni ukuri kandi ni ukuri none se nyine ko atarashoboye gukora imirimo yo mu rugo umukecuru nyamutarutwa iyo namwihanganye nayo mbizi se ko bwamera gutya none uko ndatamo n'itelefone ese kurabira mu kuntu nsigaye naracanganikiye telefone se noreka kuyitamo nzi ko ngiye gutamo amajyane mukecuru hano mugati none urangaha yemwe mana we wihorere wihorere usize utetse kuri ndumva nkumbuye nyamutarutwa nkumbuye nyamutarutwa uyu mwana ntako bamugize wihorere nawe nuko atari umugore wawe nuko atari umugore wawe nuko atari umugore wawe umunsi uzozana uriya mwana kwa rubaba tuzongera gutekereza ririya koroko tuzongera kumutekereza ukuri ndagukumbuye baby I love you mama I miss you ndagukunda nubwo wagiriye mama nawe ariko ntabwo nzakwibagirwa uzibagirwa urukundo wankundaga ukuntu wanciraga bugufi ariko mama love you
Tarutwa. Nanone njya kano kaneke mu cyumba cy'umugati. Amasaha arangije Imana. Nasiba Ivan. Ubaho namutafata. Nimba kuba mwisi wenyine. Tugomba kumenya no kubyikora hanze nyine. Basubiye mu buzima bwose bateye. Mukecuru iyo ndagiye ndiborosera ku kazi. Naceretse cyane. Ngaho musigara neza kandi usigara ureba ibyo binini naguhaye. Uko biri kose biragira icyo bigufasha. Yego. Sawa, reka ngende. Naceretswe akoma. Ubuzima nzobuvamo n'ukuri. Yesu. Sinizabaho. Komana, ndabizi ko hari umunsi nzotabagwa. Ndabizi ko hari umunsi. Mfite isezerano ryawe. Kumbuye abana banje. Ndeba amafoto yabo. Gusa abana banje bariye none we. Ko abana banje bameze gute? Akura mukecuru ko yanjijije iki? Afite Imana. Andusha ubugome n'ibirozi byiwe ariko nanje murusha Imana. Kandi ukuri kuca mu ziko ntigushe. Hari igihe bazobibona. Imana imfashe kuko ubundi mu nzira ngiye gushaka umukobwa wo kwa Rubaba. Mama yambwiye yuko ari we akunda kandi ari umukobwa w'umutima, ari umukobwa wo kuba ku rugo rwiza. Vraiment Mana umfashe uyu mukobwa nyemere kuko uriya mugore wanje yaratunaniye, yaranyiciye mama, ariko ndizera ko uyu mukobwa wo kwa Rubaba nkuko mama yamuvuze, nkuko mama yamukunze, buriya ni umukobwa w'umutima kweli. Ndamwizeye nanje kandi ndabizi neza yuko tuzubaka urugo rwiza kandi azaba umwana mwiza kabisa. Mana ufashe kabisa. Ndabyizeye neza. Hari igihe uyu mubabaro, hari igihe ayamarira, hari igihe kano gahinda kazoshira gasubira mu rugo rwanje, kabona abana banje, kishimana n'abana banje n'umutware wanje. Nubwo nyine yamuhinduye, yari umuntu muzima. Twari dufite urugo rwiza nta kibazo. Nyine agere muri ruraro, agere mu rugo rwacu Mama. Asoma ijambo ry'Imana senge. Nzoza senga, nzoza ntuma amasengesho ku bana banje kandi Imana senga izokomeza ibarindire hariya. Eliya haravuga ngo Imana ntizareka abantu bayo. Ariko Mana we, Imana ntizondeka, Imana ntizontererana. Imana nasenze kuva nkivuga kugeza uyu munsi. Imana namenye izonkura muri ino shamba. None nzayira nanyishe Mana.
Gasengera abana banje nawe uko mpamvu nageze hano kandi akaba atarahagera iwe. Your call has been forwarded to voicemail. Alo. None byagenze gute? Je nahageze gakare kuri nagutegereje amasaha twavuganye. Uri hafi? Oya nta kibazo ndagutegereje. Ndagutegereje ni karibu. Je nahageze kare. Nahageze kare. Urakoze cyane ndagutegereje nta kibazo. Sawa. Ayo urahansanga je nahageze kare. Nije gugukeneye cyane. Sawa. Okay. Reka mutegereze. Hera wahageze. Nahageze. Uraho neza. Yambu. Komereza. Neza. Turabishimiye. Asante natwe. Karibu sana. Karibu. Yego. Ni meza mwiriramwe. Ni meza nkabandi yawe. Ni meza. Ko mwahageze kare. Koragira se. Nari mvuze ngo se ko mwahageze kare amasaha twari twavuganye ni nkaho yari ataragera. Koragira se ngo baravuze ga ngusa ushaka inka mbaza ryama nkazo. Hari amahoro nari mfite se kuba cagihe twavuganye nawe duhana rambe. Umutima wari uri mu kirere. Mbese ko wari utuye. Oya. Wari. Cyangwa umaze gufata za gahunda za bino. Koragira se hano gaho baravuze ngo isaha ngo na amafaranga. No kusha ahubwo niwe wabimenye. Aho kugira ngo njewe nice gahunda. Jewe no kwihanganiraga kuko nije we wari ugushaka. Niko bimeze. Kandi ni kwa kundi nyine wakomeje kumbaza ngo se ndagushakira iki ndinde umbaza za bibazo byose ari kumbaza. Ariko nyine sinshake kukubwiraga kuri telefone. Ariko ndakwishimiye umwanya wawe kuko wanyumvishije ukaba uyu munsi ubonetse kiwoyica gahunda. None mbere yuko dutangira kuganira niki uri bufate? Jewe ese ugira ngo hari nico nza mfata? Ntacyo uzufata aya masaha mu kizungu abandi bazafata utuntu n'utuntu. Bazagurisha uduta hano. Uduta? Yo. Nta duta bogira hangaha. Wari twanza mfata aya masaha. Ino se muri ibi bihugu wopfa kubona restaurant cyangwa hoteli y'amata? Aya birago. Amasoda, amajuisi, amazi, ibyayi. Nibapfe kuzana amazi. Amazi? Amazi yo rwose noba ngo uyanywa. Amazi gusa. Amazi kabisa no. Habe na ka juice pi? Oya. Aya masaha sinonywa juice. Amazi neza. None ntaburisha? Oya. Ntabwo namaze. Oya bohoka nta kibazo. Oya nta kibazo nzarya undi munsi. Babe mube munyakirije amazi nayo nta kibazo. Okay. Ni nabwo buzima ngo amazi niyo soko y'ubuzima nyine. Naho amajuice n'amasukari nta kintu. Aya ico kiroroshe. Tuba twiyongerera amasukari menshi. Sinzi bizocamo sinzi ko ndareba nkabona ntanzira ko ndabona jewe ubwanje ko ndabona ariko ndakwizeye kandi hari ico uzokora akagahinda afite kagashira hari ico uzokora uyu mubabaro mfite ugoshira kongera nkarera abana banje Mana urabizi neza ko nta kibi nza nifuriza nta kibi nakaza nifuriza mama we nta kibi nigeze mukorera urabizi neza Mana ahari ibi bintu ari igihe bizoshira kandi Mana ndasengera abana bacu ukomeze ubarinde hari barinde uramugizi wa nabi barinde nyirakuru mubi mw'izina rya Yesu ubarinde Mana Yesu nagiye ku isoko nari mfite $5 ndagenda nguramo voka inzara iranyishe rero ko ari ico nojya
Come on. Come on nawe. Kiroroshe kabisa nanje. Nanje niyo nywa. Nawe uranywa amazi? Uko sinjugiye kuyakunywesha. Oya. Amazi se wagize se ngo siyo soko y'ubuzima nyine. Unyine gana kunywa ibintu birimo amasukari. Ni ikibazo gikomeye. Akandi kantu zuru ufata pe. Aya. Cyangwa ugiye kugira isoni kubera ko turi kumwe ugiye nko kuhisha. Oya. Amazi gusa. Akibazo. Aranaryoshye cyane. Amazi ni meza. Nuko. None reka twibwirane nanone ndeke kukwicira za gahunda nkuko wari wabimbwiye. Kandi ndazifite. Yuko ufite za shuguri nyinshi cyane birenze. Reka mane kwibwire. Jewe ndi umuhungu wo kwa Mfizi. Umuhungu wo kwa Mfizi mu nzu y'abadahurwa. Nkaba ntuye aho bita Logan. Logan hararesha gute nini wa? Kuva Logan ugera hano nabonye ari nk'iminiti 40. Ntabwo ari hafi. Cyangwa 40 na. Ntabwo ari hafi kabisa iminota 40. Neza mpanguruka. Yumva? Nuko. Nonhoga muri make jewe ndi umusiribateri. Mbona utari wa none. Oya ye so kwacu s'abasore bo mu kizungu tuba dushaka dutinze. Tukabanza kwirukanka inyuma y'ivyisi. Imyaka gana ikabidahagazega. None birakuruhije atereka. None biranduhije none atereka mbona kwicuraga. Atereka shaka urubavu. Ate sinzokomezaga kuba nje nyine nanone. Ntimize rya jambo bibiri bivuga ngo si byiza kuba wenyine. Nuko ariko bama bandangira umukobwa wo kwa Rubaba. Bama bavuga ati hari umukobwa ise ngo yitwa Rubaba. Namavuga ati muratusha gati hari inyundo. Reka nkubite ibitoro mu muduga. Zoge nije kumureba. Ufata umuhanda uje kumushaka. Uje kumushaka. Umuntu abantu bagiye bashima amaze zagera kuri mama. Azaje kukuvuga. Mabuko aranzi. Azaje kukuvuga akarambarara hasi. Mbega kera baye mabuko. None. Kera aranzi. Ayewa, yewe niwe wamumbuye mbere y'abandi. Kiwumva? Ariko mu by'ukuri ntakubeshe nubwo navuze ngo ndi umusiribateri nari narashatse. Ariko umugore nazanye yama bashitani. Izina rya Yesu. Shitani. Bigenda gute? Yama bashitani umunsi umwe nasanze amaze gukubita mama ihama. None ugiye kumparika. Oya singwari. Ese nije ugiye guharika cyangwa singwarika kera giwe namwirukanye kera. Kuko naje ari kuzonyicaga. Yakoreye mama yamuhaye uburozi nimba n'inshuro 3. Ayiba. Abo muhera muke. Ubwa mbere yamuhaye mu biryo. Mu cayi. Uwo mukobwa no wa. Aya, sinshaka yuko turamuvuga. None nti tuzohurira none bavuga ngo basigaye batanga nubwo bwo kuramuka. Bwo tuzohura yandamusana maye bukabura. Wowe taho tuzongera guhurira na. Mwamushize he? Uwo nguwo yarangaye. Nti bamufunga. Bamufunga se twigeze tumufungisha. Kwama tumwirukana turamubwira ngo abe no muri leta ati twabivuze. Kagira inkuru ngahe yavuge none ga urebe nawe nkanje umwana w'umusore ungana gutya ngo umugore wanje ngo numurozi abonaga birapfuye ibyo kwica mama navuye ku kazi gutya ninjiye mu nzu namasanga mu kubisi ihama mu mutwe ihama bamare bigenda namashika nanje mbanza kugwa nk'igihumura ndahwera akazama dagadwa akazamabura uko agira ngo naje ko novangiza ubwoba oya uragira ubwoba naramwiruka si umuntu w'imusozi
ariko abantu bose bakama bambira ngo biteye icyaka ayo makuru ko numva nteye ubwoba. abantu bose bakama bambira atari ko nuzana umukobwa wo kwa Rubaba atagira abana b'umutima, agira abana bazubaka urugo, agira abana bagira n'imitima myiza. Nubwo tugira ko numva ko ngo ntorwa ngutungana umutima wo kwihanganira mukeba yaragiye kera ganta muzongera muhurire nawe nta muzohuri none ga ikingenza ndakikubwiraga umaze ngaho kunyibwira inzi yuko uri umwana wo kwa Rubaba, ariko nta kindi hirya y'icyo ngicyo sinzi amazina yawe, nta makuru sinzi nimba udafite ubundi. Munije ndi kurya voka, ko ndarya voka n'ibiryo zari byuzuyemo wanje, ko ndarya voka ku musozi Mana, ko ndarya voka ku musozi. Mana, ibi bifite iherezo, byazo. Kandi ndizera neza ko ejo ni heza, ni ku muririmbyi yaririmbye aravuga ngo ejo ni heza, ibi ndi gucamo bizorangira, ndabizi neza ko bizorangira. Mana, ndagira se uko abana banje bameze bate, ubu sinzi ko bare uzi umwana wanje afite amezi 2 ukoze ameze gute Mana we, uriya mugabo wanje nyina yishe umutima, ubwo none ntazi nareba n'abana banje ko Mana we sinyora mbona umutima wo kurya, ntazi nk'abana banje bameze bate, nabishobora Yesu we. Waruvuze harya ngo ni nkwibwire, umuzehe we ni nkaho kera wamumenye, sinziga wenda niba hari aho wigeze umubona cyangwa niba ari izina gusa. Oya ni ukuri ntaho ndamubona, mukecuru yakubwiye, ariko muzehe ni uwo nguwo. Mbese turabasama, ndi umusama, musaza amazina nayo ngayo. Amazina yaje kwitwa Mutimukeye. Mutimukeye? Ni Mutimukeye. Mbese njyewe ndashaka kandi Bibiliya ga niko izivuga, amazina yanje arashari yayandi y'iwacu, ntabwo njyewe nigeze mpindura. Mutimukeye shakisha utundi tuzina twaha hepfo, cyangwa ngo batangire kudufata ngo mutima, kandi nta nubwo bizobimbaho, bizobimbaho. Amazina yanje ababyeyi banyise nayo ngayo niyo nzagumana, nikaho bazashaka kwihisha, bagashaka kwihisha ndetse ntibimenyekanisha baba bari muri abangaba bakaba abangaba, ariko jewe amazina yanje ntayo. Simpamubwira se yuko bakuvuze, barakuvuze yuko umutima wawe ukeye. Urumva hari ibindi bisigaye harya. Reka ndebe muzehe uramuzi, amazina yanje ndayakubwiye. Oya nibyo ngibyo byonyine byari bihagije. Icyo nari nshaka kubaza, hari uwundi woba mwari muri kumwe? Jewe ese navyo ni ngombwa. Oya ntawe. Asante. Jewe rero barakumbwiye, barakundangiye, numva ndagukunze, nagukunze ntarakubona. Nta naho wigeze mbona. Aya ariko nanakubonye gutyo, nama numva umutima wamugira gutyo, nama numva karabyo mu nama zamura amaboko, ndavuga ngo ndemeye. Utigeze mbibona igihe waza. Oya nazamuye amaboko mu mutima. Wazamuye amaboko. Nazamuye mu mutima. None ga Mutimuke, naragukunze kandi sinje nyine wagukunze, n'umuryango wanjye waragukunze, habe n'abandi bantu pembeni barakuvuze kandi nyine kurya Bibiliya ibintu byose yarabiranga. Iyo Bibiliya ivuga ngo muri Samweli wa mbere nimba atari uwa kabiri ibice 25 ku murongo wa 25 haravuga ngo izina niwe muntu. Ntabwo Bibiliya buriya ibintu byose bibamo, ibintu byose bibaho kandi by'ukuri ntabwo izibe. Oya itakintu kuko ibintu byose ubwo abantu twe twohinduka tukabisha, ariko iyo izivuga ibintu byose
n'impumeko y'Imana ntabwo buriya nta kuzibesha none Mutimuke ni wowe muntu twabonye woza ibicuho mu rugo rwacu ni wowe muntu twabonye womfasha kubaka urugo rwiza ni wowe muntu twabonye woza kubaka inkike zasenyutse uri Nehemiya mu rugo rwacu muri make none kubyerekeranye n'inkwano ibyerekeranye n'amafaranga yo gukwa ibyerekeranye icyo cyo ntukigiramo ikibazo ndishoboye sinivuga cyane uzobibona ugeze mu rugo ntako Imana itagize yampaye byisi nuba umwana mwiza ibintu byo ndabifite wowe gusa unyizere kandi unyemerere kandi uganduke kuko n'umuryango wacu waragukunze n'inshuti zanjye zarakumbwiye ariko iyo bigeze kuri mukecuru avuga umwana wo kwa Rubaga iryo jambo niryo rihari inezeza ko nama numva nanje ko nama nzamura ya maboko yo mu mutima sinzi uko nokubwira ni ukuvuga ngo waguye ahasha umwana umuvyeyi ukunta ari vyiza wowe gusa mbwira ngo ariko se ubundi wowe uko wambonye wowe kurambona gute reka mbanze nkubaza akajambo kamwe mugani wa bene wacu akajambo kamwe mbere ga yuko nkubwira uko nakubonye none se ko wambwiye ngo wari ufite umugore mwari mufite abana se oya nta bana twari dufite nuko niko bimeze nta mwana mwari mugiranye igihe kingana imyaka ibiri nta mwana muri nta byishimo twari dufite kubera ukuntu yaratumereye mu rugo urumva yateye mama stress naje ndama bituma ngira amawazo ni nkaho tutabanaga n'ubundi nk'umugabo n'umugore birumvikana buriya abantu badafite ibyishimo ntibzopfa gukunda kugira ngo mubone abana kuko umwana azaboneka iyo hari ibyishimo hari ubwumvikane rimwe na rimwe ashobora kutaboneka kubera ko mudafite ibyishimo oya nanje nakwishimiye asante nanje nakwishimiye ni ukuri nakubonye nanje numva ndagukunze ntacubaye banza uhaguruke basi niko bimeze se aha ndiko mpambona oya turihangana ariko duhoberane kiwo usubiza iryo jambo ngo rigende gute ureke kumuhobera aya no kuri naje nakwishimiye nukuri ndagushimiye cyane kandi cyo nzi cyo ntabwo uzicuza umuryango wacu ni umuryango mwiza habe naje ubwanje ndi mwiza ntabwo ari ukwiyemera ndabizi neza nawe uzabibona kandi uzashima Imana ko yaguhaye urugo rwiza kandi ndabizi ko nawe uzishimirwa uzakirwa neza kandi ruriya rugo uzarubamo neza kandi unezerewe kandi ndabizi ko Imana izaduheza kunguka abana abahungu n'abakobwa none kugira ngo ndeke kukwicira gahunda zawe icyo nari nkeneye ni uyu munsi hasigaye ndatekereza yuko hatagomba kuba ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyo guhindura umutima dutandukanye hano ibindi bintu byose nta kibazo sinakubwiye ko ni mutima ukeye witwa mutima ukeye umutima wanje ntuza upfa kwinjirwamo n'ibintu ibyo ari byo byose urakoze cyane kandi sinza mpfa gukingurira ibindi bintu biri mu mutima wanje naje kwijeje ko nzakubera umuntu mwiza nzakubera umugabo mwiza kandi uzobaho mu buzima bw'umunezero amen ubwo buzima nibwo nkeneye uko mukecuru yakubwiye muzehe abantu bose bazakuvuga bishoboke ko hari ahantu babanye kandi icyo nakubwira guhera uyu munsi wa mbere tubonanye ni nkaho mu rugo ntawuzi ushaka umuntu mbabazi none hari ikindi mba nshaka kukubwira none urabona uku nguku abantu baziga ko nari mfite undi mugore kuvuga ngo iby'ubukwe ntumva jewe nari kuvuga ngo ugende we witegure siko ugende witegure ibintu byawe byose ubishyire hamwe
jewe mu cyumweru kiza ko ndabona ko nzoza tukamba tugenda Katubizora bibaye vuba. Oya, Taraje gusezera abakobwa bagenzi banje ngo babe kabanyambika rya kanzu na kaga kamba gatambitse gutya. Tugombaga kwitegura. reka bazoka kwambika muri baby shower. Baby shower gani kera. None je uzuzi ugendera muza abandi se haje bazashawa naje ngazikorera abandi nindangiza nabo kugenda hakujya kuwo bivye nihanganira mutimuke kubera ko nubivuga bazoturwanya abantu benshi. Oye nakubwiye ngo ico ntukigendere mu mahombi. Umutima wanje nzuza upfa kwinjirwamo n'ibintu gusa. Ngo utuntu two hirya no hino. Ntugira ikibazo cyane. Mfite impungenge zawe cyane. Oya ndi mutimukeye. Mutimukeye utijimye nta kantu na kamwe kava hirya no hino gashobora. Umura je nzogukorera ibirenze n'ivyo ngivyo wowe hawuze. Nzogukorera ibirenze n'ivyo ngivyo. Jewe nzoza n'imodoka yanje ngushiremwo n'igikapo cawe nindangiza kwama tugenda abantu bazoja kutubona kera twabanye. Ante tuzoba tureke ibintu byo kwiteza abantu. Ubonye wowe ntugire ikibazo. Siko wewe nzaguhamagara ubwire ngo umunsi n'uyu umunsi uri n'izina nindangiza inze ngufate tujane tuje kubana nawe. ababyeyi ayo abavyeyi tuzobahamagara umaze iminsi ni hoteli izo se vyoba tubivuze kuragira impungenge zandi za data je ko ndagira impungenge za papa wawe ndetse na mama wawe wewe nzobona uko meze niko bameze baramvyaye gutya neza mutimuke tuziteza ibibazo. nakubwiye ngo ico tukigendere mu mahombi ugifatira amafungo wowe ukindekere gusa wizere nikubonye ico wamunizera rwose ntugira ikibazo canje ikibazo gihari isi umutima mu nda ikibazo nubivuga tuze wamuruhuka tugira ikibazo na kimwe c'ivyo ngivyo ndushaka unakindekere jewe abavyeyi banje turaziranye nzabaganiriza uzobaganiriza yae nawe wewe tuzirirwa kubaganiriza ma ukwe se kwanza kandi ari mu bantu baza bakugeraho bakarambarara aza kuvuga aza kuvuga tuzoshesha maze tuzoshakisha uwo munyagwa w'umurozi niwe n'umwicanyi aya je ntazonyica ntiyonshobora hoy azokwica se tutakiri kumwe nabona dusheshesana mabo bizomurya ariko nukumurya nico nkene ariko mama zishima nakubona ariko noneho wamugenda umushira tuzohora meza umubwira ati ubwo nyine mvuye kuvugana na mutimukeye ariko yarazi n'izina ryanje ntaho azi izina ryawe hehe yarazi amavuga gusa ngo umukobwa wo kwa Rubavu amubwira ati mutimukeye twabonanye twaganiriye kandi nawe yakwishimiye ntagire ikibazo nzoza maze muhoza amarira y'uwo mukazana uwo rero y'uwo murozi w'umukazana nawe ngo umurozi uzozongeraho ngumwicanyi umurozi si umuntu nzokubwira ibintu yakoze uzozamubwira ariko Imana igumugisha kubona wemeye kubona unyemereye ariko nawe uzonezerwa ahasigaye wewe reka kureke ahasigaye nzongera ngo uhamagare nkubwire yuko nkubaze yuko wabibwira abavyeyi nuko abavyeyi bavuze siko kandi ico gihe uzobe witeguye tuzova tugenda sawa reka dusenge fatane mu biganza gira dusenge gusenga byari birimo mana ndagushimiye kubwa mutima ukeye kuko umuzanye mu buzima bwanje kandi ngushimiye kuko ico mama yashakaga agiye kukibona haleluya kandi azishima naje kishima haleluya Imana kandi ngushimiye yuko uri yamwicanyi atakigarutse mu buzima bwanje ukundi akura mwicanyi uwo murozi ko ntego umuntu yaraduhamu
uzaturinda amapepo n'abadayimoni n'abakozi ba satani mu izina rya Yesu. abarozi bagenda amanywa Ahasigaye uzompe nijoro kubana neza, bagatanga amasumu mu uzompe biryo mu kubana neza biganza n'uyu hehe mugore uwongeye kandi ngo bamwe kwinjiza. basigaye banabihumeke babipuriza no Ipfa, bakabihumeka ipfa. mu izina rya Yesu. Amapepo Imana ashe, iturinde ashe. amapepo. Abazimu bashe. Abazimu. Ahasigaye uzoduheze kongera kubonana twese turi amahoro dushima izina ryawe. Amen. Amen. Ngaho Imana ibarinde. Oyaye murakoze kuduheza umwanya wanyu. Ahasigaye dukomeze tube kuri telefone. Turi kumwe. Thank you. Sawa. Turamukiriza abimuhira. Ndabaramusa. Yego namwe muramutse. Asante. Muramutse Oya mukecuru. nimbwira mukecuru amakuru. Sinzi ko uyu munsi turi buryame. Imana ishimwe. Asante.